Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Via at taga Quirino Province, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Arlene Palentino, Jasmine Rivera, Raquel Biliesa, Luisel Tingday, kan Lovely Joy Kablayan, Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual Galamgam kan Pastor Family, Timino Sikwan Mantakdang San Quintin, Pangasinan, from Ivy Gutierrez, Bolosan kan Leda Family ti Balawan La Union, from William Bolosan Sr., lakay ko ni Reynaldo Jose, kan happy birthday kaninanang ko, from Josephine Jose, Dufredo Cortel Peralta, Campilla Family ti Taleb Nagbukal Ilocos Sur, from Sunny Cortel, Brian kan kakadwak nga agapgapas, from Jeric Dulay. Makablaawan pa iti Rumbawa ang Batali Family, datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Tropa ti Do or Die Troopers ti 17th Infantry Battalion Delta Company, the CAA Juneda, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Felipe, CAA Vidad, CAA Kayumba, kan tinaka-duty ijay Tanglagan, Patrol Base, from Pablo Binarao. Pamilyak di Taabra kan Pangasinan, from Janjan Ukumen. Shout out kan ni Jessa Canares Fernandez. Makablaawan pa'y da Barangay Captain Edamar Moreno,
Kastamat dagiti kagawad na Dada Abu, Rold Ambatali, Joros Apuya, Topher Andres, Jericho Bayubay, Marvin Ambatali, kan ti Chief Tanod ani Cesar John Timbang from Roque, Galisa. Padilla kan Alindayo family ti Bagong Sikat Isabela, Angel Cosinti ti Paracelis Mountain Province kan Bangar La Union, Anti Agos kan pamilyana ti Ilocos, Caparaso family from RD Padilla. Alejo Mundo Terrenal kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan pa ni Gani Matusalem, Jeneline, Kimberly kan Lady Len, John Rick Prince Kian kan Princess Athena, kan happy birthday kan ni Nelia Limon. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Via. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Iliad naklaangan manang itinagan a Via, taga Quirino Province, ngam iti agdama katadaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang. Siyak timang supsuporta iti pamilyami, agraman iti pamilya ti kabsat ko a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi madamaak paylaang nga agap-apply nga umay agtrabaho dito'y abroad. Agpamanila ako nintun bigat nanang. Mapan kami nag-apply di agency nga ibagbagay di gayem ko. Ay talaga gayam apatuloy mo ti panggap mo ama panagtrabaho ijay Hong Kong anak ko. Wananang, kayat ko ti makigasang-gasat ijay. Tapno sumayaat mo't ati panagbiag tayo. Alangarod no iso ti amom anasaya at anak ko. Saan da ka alapdan? Sapay ko mga rod ta mapagasatan ka. Amo ka nabayagan nga rapaap mo timapan ije balasi utaaw. Nagrigat mat ngaminan ti biag dito'y nanang. Kayat ko ang makaraman tayo mo't ati nanamaya pa nagbiag. Banya nga oras kayo ngay nga agluas. Masapa kami nanang. Ngam saan kami pa'y nga agawi da dagos. Sana bale, tadamot pagdagosan medya Manila. Naganad kayo nga rod anak ko. Ala, ikaw nga rod aginanan tani, rabiin. Masapa ka pa'y nga agringin ton bigat. Wananang, uray da kayo. Ingkay mo't maturugan. Namarbangon mo't anak biyahe da Via, bakay? Wala kay, tapno daras da ka no makadano da jay agency a pag-applyan da. No kasta agsublida mo't lang arod adagaw. Saan? Agtalinaad da ka no pa'y jay Manila. Sana bali ta da ka dumot pagdagusan da. Ay na, sapay la ko mga road ta mapagasatan mo't da Via. Sapay magagaran jay anak ta ang makaabroad. Ado nga min dagiti nadamdamag na asimaya at ti panagbiag da, gapo iti panagtrabaho da iti abroad. Saan nga ta delikado ti sumrek akatulong iti abroad? Bakit? Day tamo ti imbaga ka ni Via. Kunana mo't aswerte-swerte ka no matumpungam jay nasingpat nga amo. Kasano nga rodain no nauyong ti matumpungan na nga amaw? Ay, kararagtaan o makapan. Jay ko manasingpat nga amo, ti matumpungan na.
tuloy mat nga man nagpamanila ni Via, nanang. Wan, anak ko. Talaga desidido di adim ngagtrabaho di abroad. Di kad nasayat, nanang. Tapno, makaraman tayo mo iti imported. Wan ang amangan no barigatan di adim ijay. Saan man, nanang? Kabaylan na day jay. Ni Via pa iti kunayo. Kano naturod day jay. Santo na makapagpanakil dagiti karoba tayo nga nakabagyan day abroad. Tadan tumoten abroad tayo. Ay na, agtal na ka anak ko. Saan tayo makikumkumpitensya kadakwada? Adayo, ti estado da kada tayo. Marigrigat tayo laang. Manya kita marigrigatin. Kabumaknang tayon tun no makapanan ni Via iji Hong Kong. Mayat ton tibiyag tayo, nanang. Anyangay manong, matungpalan tiyara paapta. Makapanak ko ni di Hong Kong. Bilay ba ka talaga kang kading ko? Awan pa iti kinayat mo, di mo nagunod. Siyempre mo tamanong. Kat ikarik, itad ko amin na kayatyo, nang runa dagiti anak mo. Oo, day taman. Saan kami to na marigata namang paadal kadakwada? Ngamin, adda ka nakatulungan mi ading. Basta si kati makaamu ka dananang kantatang manong. Di mo baybayan ida. Noan niya ti kasapulan da, ibagamla ang kanyak, taitad ko adagos. Wala, di ka kadagdanag, Bea. Siyak tumakam mo. Nay, tong palam ti karima. Amamutan na giti kayat ka. Wan manong, siyak ti makaamu kada kayo. Isungarod nga agabrodak para iti pamilya tayo. Ay, kasta Magandad ka mo ti Jaya. Di mo baybayan ti bagim. Umawag ka kanayon no addakan to ni Hong Kong. Wan, manong. Nabayagan nga arapaap ko ti maka-abroad man ng Emmy. Apalak ngamin dagiti makitkitak asim maya at tibiyangda, gaputa adda naka-abroad akapamilyada. Sa anak mat anapa ay, tanakagtengak dito'y Hong Kong, kat nakastrekak kas domestic helper. Kat ti pagyamanak unay iti Diyos, napagasatanak ang nakatumpong itinasaya at nga amo manang. Manipod idi naka-abrodak, gimmin awa mo't basit ti biyag ti pamilyak di ta Pilipinas. Maipapaay ko amin akasapulan da, kan amin akid dawan da kanyak, nang runa ni manong ko. Hello, Manong. Hello, Via. Adin ko. Naimbag tayong mawag ka. Kumusta kayo amin dita? Awan ka ditag saksakit? Awan ading. Itamakan mi amin na nakayat mi akanan. Kan makagatang pa yun iti nagduduma kita ti prutas para kadananang kantatang. Nasayaat nga rod no kasta, Manong. Ay, wan gayam. Agsweldok inton ka ni kadwang aldaw. Orayan nyo ti patulod ko akwartayo. Via ading. At ako makitawagkan ka no, adapan nakabalin na ha? Oh, anya day tamanong? Ang birthday nga min di ka anak kami tanong maalawas. Kaya't ko kumangay sa ganahan mo titi pa nagkasangay na. Aywan, ag birthday gayam di inauna ka anakak. Uwan natin. Kaya't ko kumangay ag birthday mo titi eskwilaan da. Ag blowout.
sitar aramidan nga dagiti daduma akadalan na. Oray gumatang kami langan iti makan iti may sa fast food chain tayo suntitat mi kadagiti ubing. Agpaluto aka para kadagiti mamaistra na. Sige, Manong, naiso ti kayat mo. Isa panayunak ko madya ipatulod mo, ading. Amo mo ta si kalang tinamnamahal, tawan mo ti mas no patrabaho. Awan problema, Manong. Sige nga, Rod, nayunak di patulod ko. Ibagam no mano ti nayon ko, tairaman kon iti patulod ko nga allowance yo. Ay na, agyaman na kading ko. Maragsakan lakit di ka anakam, na ibagakan ko na nga ikam iti pagkasangay na. Sige, Manong, tapno maragsakan mo't iti pa nag-birthday na. Sis, ano ti kwen-kwentaon dita? Itay pa kas na mariribukan ka. Kwen-kwenta ak naman di patulod ko di Pilipinas. Kurang ti masweldo. Tagpan pa na yun di kabsat ko iti pag-birthday kano di anak na. Apay, kasano ka garbo aya ti birthday di ka anakam? Apay ako na makurang ti masweldom? Dakkel nga rin ti bagbagan ni Manong ko nga inayon ko kano, iti patulod ko nga allowance da. Ha? Ay, makautang akmanan no kastoy. Ay na, sisterette. Apay kami nga itulok mo, minakayat da. Among mata saan unay adakkel ti sweldo ditoy. Sapay, satay lang makaaliwaksay no kastoy a day off tayo kadagiti trabaho tayo. Diyak namin kaya't apaayan, ida. Nga oray iyutang mo aminen adot-dot mo? Kasta ka di? Sana bale, mabayadak to matlaan. Gam kasanukan? At ka din ornong mo? Panunutam, sisterette. Saan nga nanayon nga ada ka dito abroad? Apay, awan ka diti planong maagawit into nadan ornong mo? Adamat. Ngam kasano ak nga rod ang makaurnong, no adabay bayadak nga utang ko ditoy. Day tangarot kat. Saan ka mo ta makautang no kontrolem ti ipatulod mo kadakwada? Amangan mo't no mo kat pidpidutam lang ti kwarta ditoy. Hoy, sisterette. Dugo at pawis ti puunan tayo ditoy, anya? Okay lang. Padasak laangan ti bumulod ka dagitam amok. Bayadak tumatlaan. Ay, sikati makaam mo. Ngam, di mo to kunaan, adi ka pinatigmaanan, sisterette. Ngay adi mo't lamalmalpasan nga agpakpakan nito niyo nga anak mo. Bakit? Nalpasan ti kasangay di anak na edi kalman ngam. Nagaduman mo ti bisita na di taarubayan ay. Ay, diyak man amulakay. Kahit nagita mo tatataaw. Kay kayat dan ata saan amay ibusti makan dito yung balay. Kunanamot nga adukan upay ti maigatang na. Di mawat ngamin ka ni Via iti pinaggastos na iti kasangay di anak na. Ay, na yan. Di nala pinanunutan ang nagbanugan di adi na ti pagpalpalastog na kadag iti am-amo na. No apay mo't ngamin apanoy-nuyan ni Via amin akidawan ni Manong na. Manipod nagabrod ni Via, kaslamot ten baknang dito nyo. Makipadpada mo't kadagiti daduma dita nga ada ka pamilyada iji abroad. Kumaano suti naka-abroad ngam saan man? Saan namot ang nagbanugan tigas-gastosan na? Kasaritam tuman.
Amang ano, mabain lang, jaya din na saan amang magusto ka dagiti dawatan na. Iswa ka na yun nga ikan na. Dahil tangarod kat. Ang sige, tapa man na makapanaw dagiti siya nga elin ha. Kasaritak to itinalapat ni Tonyaw. Makabannog mat gayam tagpasken. Kasano adi ka mabanaw? Katdo ang aldaw mo't nagpakpakan ka kadagiti kaarupa. Kastamertan kadagiti gagayam mo. Maminsan lang mo't tatang. Kasangay nga radya po ko yun. Nakaragragsak to may dagiti may nakipangan. Kasano adi da maragsakan ngay kat libre ko naman. Ay naton yaw, paano time apagrigrigatan di kabsat mo ti ipatpatulod na kwarta dito'y Pilipinas? Sana bali tato ti kwarta ni Via tong galagswildo tatang. Manumot la ti patpatulod na ngay. Uwan angam kababain ton yaw. Nang runakit daw atamat amin kankwanan, ultimo pagpalastog mo. Ni tatang mat. Apay, agpalpalastuga kaya kat saan mat? Kanya ko mati pa nang ipagarup mo itararamidam nga eh. Di ka pa'y lakat enggatang iti kasapulan dagiti anak mo, ti ginastos mo iti manunga aldaw, iti panagpakpakan mo. At anto man sukat na tatang. Agi patulod tumanin ni Via inton umay abulan. Paano time amasapul mo't ni agornong ni Via nga adem iti para iti bagina. Tapno damat gungguna na anapan ijay abroad. Adon ti urnong da ijay tatang. Di na matitad ti dawatag na awan ti adong nga urnong na. Isa diyo ka din pagparikutan da ita. Relax kayo ka dilaan tatang. Kastao na tiisam mo dita, Sister Wet. Apay, anya ay nakit kita, Dagiti maning patulod ni Manong ko a pictures day, di nagkasangay di anak na. Nagadugayam ti tao, iji balay anapan nakipaskan. Di kasta man una yung tiragsak ni Manong mo. Di nalaam mong agparparikot ka dito'y gapo iti utang mo. Makabayad ak tumatlaang. Huwag matkit di, mapanaminan iti utang ti sweldom. Kasano ka matan? Awan pa urnong mo aging gaita. Taamin nakapritso ni Manong mo katitulok mo. Sabali pa iti ipatpatulod mo akwarta para iti paggastos da. Ay na, sapay kasla kala ATM nagkidaw di kabsat mo. Isumat namin di mga asikaso kadananang kantatang ko. Adak ditan. Saan kumamat akasta nga oray la iyo tanga mo ti patulod mo kang kuwana. Rumbang lang nga iso ti mga sikaso kadagiti dadakilyo tabakit ken lakay dan. Kan may sa iso ti adda ijay sikat ti adda dito abroad nga agrigrigat nga oray la agkubon nga agtrab-trabaho amang supsuporta kadakwata. Sister Red, amok amarigregatan ka maten. Iso please, agpanunot ka, aging ka na sa papay. Saan mo tapakabasulan kat no agkad-kad ka mat sak paminsan? Narikat no wan kalaawanan kadagiti amin nakidawan kan ni Manong mo.
nalawlawagan ti panunot ko, itikas day nga imbaga ti gayem ko abaian, Manang Emmy. Pudnumat ngamin ti kunana nga awan pa'y urnong ko, kan awan mabatbati kanyak, tunggal sweldo, tamalaksid iti patulod kong allowance ti pamilyak, baybayadak dagiti na utang ko, tapno maipaay ko laang dagiti kiddaw ni manong ko. Dinardaras ko nga rod a binayadan dagiti na utang ko manang, kat nang rugi akmaten nga agurnong. Apaman nga dan basit na urnong ko, nagpaidu matiriknak. Kasla mapunas amin arigat ken bannog ko a nagtrabaho. Ipapaay ko mutlatta no dakid dawan ti kabsat ko, ngam saanan akas idi nga aglaplapusanan. Amok amang rikrik na ni manong ko, ta saanan akas iti sigod, akanayon nga umawag amang kumusta kanyak. No saanak nga umawag, jak pa yan makasarita ida. Makabanog mo tekmalmal magtrab-trabaho. Narigat at talaga ti umay agkatulong dito sa bali a pagilian. Ngam anusan tapno adamay paw iti Pilipinas. Naimbaglaangan, tasaan nga istrikto dagiti amok. Saan akas ka dagiti daddo maama ka istorya mo iti parke tunggal day off me. At dapay dagiti saan amang mangan kan matmaturog iti husto nga oras. Ni manong mo tumawawag. Itaman pa'y. Apay nga ta nakalagip na imawag. Hello, Manong. Hello, Via. Pasensya ka no, naistorbo ka ading. Saan mat, Manong? Naimbag man ta nakaawag ka? Wenta, anda ko mati ibagakan ka. Anya day ta, Manong? Ading, bumulod ako may ti kwartam. Kaya't kung amin ti makisosyo iti negosyo ti kumpare, kaya't kasapulak ti dakkilagatad. Ha? Amok nga doon ti urnong mo. Nangro na kat saan ka mo nagipatpatulod iti bastante. Apag isulangan na para pagkasapulan dito balay iti impatpatulod mo iti kalabas. Ado nga mintin lipas ko nga utang ko, Manong. Isa pasensya kayo no kas dela ang ti may patpatulod ko. Ngam amo ka saan mo takurang, saan aya? Wan matkit di anya kay ading. Ada ka di may pabulod mo kanyak? Pasensya kan, Manong. Ngam talaga nga awan pa igam ko adak kala kantidad. Kalkalpas ko ang nagbayad ka dagiti obligasyon ko ditoy. Imposible imot Di ko namkit di, naimot ka itan. Saan na nakas ide? Ha? Ayan na nga, Jin, karim ide. Ngaypaay mo amin nakasapulan mi dito Pilipinas. Itad ko mo ti obligasyon ko kada kayo, Manong. Ngam tulungan na kumamot Saan asyak amin tinamnamaam? No ti may papan iti negosyo nga ibagbagam, awan ti maitad ko, Manong. Ngam agtultuloy ti allowance yung nga itad ko binulan. Very good. Kasta, Sister Wet. Sursuruan mo agkad-kad nang runa na amom asaan mo nga importante tikid-kid daw da kang ka. Nasakit mo tirik na nga agkad-kad. Ngam pinatibkar ko ti pakinakam ko. Total, agtultuloy mo ti panangipatulod ko ti kwartada iti binulan. Amom, Sister Wet, agpapada tayo itirik na. Kastak mo't lang ididam mo. Nasakit tinakam ko tong kaladakid dawan da ajak maitid. Ngamit ti pa naglabas ti panawan,
Naamiris ko arumbang laeng amaawatan dati sasaaden tayo ditoy. Ti sakripisyo tayo amaya dayo iti pamilya tayo. Kantirigat ti trabaho tayo ditoy. Taklo naman wano saan. Amo ka marigregatan ka mat, Sister Wet. Pudno dayta. Katagyaman na kiti kanayon apan ang patigmaan mo kanyak. No saan nakadimngagkan ka, amangan no na ilumluma kun iti utang. Katawan pagmamaayan ti panagtrab-trabahok ditoy. Ay Navia, kasla ka lakabsatan. Sister Wet, saan ka di? Nangruna kat manipo di dinamam mo ka. Kasla na daan akong iti kapamilya ditoy. Isong agyaman akmot ata timngag kakanyak. Kat amok, awan to ti pagbabawyam iti udin na, Sister Wet. Lakay, anyagay ti ba ko nam itiin sawsawang itay ni Tonyo maipanggap ka ni Via. Ay, nasakit tinakam na. Taasaan na pinatgan di adin na tikid-kid daon na. Nasaya at mat. Saan ba't kami na sigurado di sarkan na negosyo? Ang mga numasayang laang ti kwarta nga itadkan kwa na ni Via. May bay amtap no agnakam. Saan mo't ngamin nga agpursig ay? Nanipod na kaabroad di adin ha. Iso amin ang tinamnamaan na. Ultimo ti para iti pamilya na. Marurot pa ikit di asawa nan a. Isong ti mababain kan ni Via. Gapo iti kasjay ajar kan arabid ni Tonyaw. Sigurado ang nasakitan ba't ni Via kadag iti insawang jay kabsat na idinagsarita da. Ang amo ka maawatan ni Via ni Tonyo. Sigurado dahi tabakay. Kung naimbag ko ng kitdi taamumatan ni Via apaayan ni Manong na. Panawon matay, tapno panunutan na mati para iti bagina. Umdaasan ti panang supsuportar na kadatayaw. Nakkalaba na ganday jay, bakit? Hello, Nanang. Hello, Via, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at Nanang. Da kayo ngay kan ni Tatang. Ay, awan ti pagdanagam ka na kami, anak ko. Nasaya at kami kan ni Tatang mo. Kumusta mo't da Manong, Nanang? Amo ka gumurgura pa ilaang kanya kaging gaita. Ay, di mo ni kaskaso ni Manong mo. Makamiris tumot laang, anak ko. Mayamtap no, amo na mo ti obligasyon na iti pamilya na. Saan na ka na yun amang namnamakin ka? Nagdagsan nga rod ti barukong ko, tunggal malagip ko ni Manong. Diyak namin kaya't agumura kanyak, Nanang. Awan ti rumbag agumuraan na kan ka, Via. Agbain ko mapay ata, adun din ay tulong mo kan ko anak kan iti pamilya na. Mayat ti naramit mo. Tapno amuna ti tumakdar iti bukod na asaka. Asa namang damdama iti sabali a tao. Sapay ko matamaawatan naktumat laang ni Manong, Nanang. Word, anak ko.
dayton makaamires, sigurado ang pagyamanan nanto kay tinaramid mo kunkwana. Sapay ko mga rod takas tang agpayso. Jacket nga agsaksakit tinakam na kanyak. Napatag kanyak ni Manong, kastamot ti pamilyana. Napatag kayo amin kanyak, nanang. Nabayag mo't apanawan adi nakinonkontak ti kabsat ko manang Emmy. Kat dayjay ti riniknak itinabayag apanawan. Makonkonsensyaak. Jak amo no rumbang ti panangpaay ko kankwana wenno saan. Aging ga ididimteng ti panagbakasyon ko. Ididamo agdwa-dwa ak nga agawid. Tama amakak iti agbalin a reaksyon ni manong ko. Iti kanito nga agkita kami iti personal. Ngam nagtuloy aklatta, talaga mailiwak meten kadananang kantatang ko. Ngam supadi ti pampanunutek iti napasamak manang. Tanariknak nga awanan ti sakit tinakam kanyak ti kabsat ko idi nagkita kami. Nariknak day disigod a kinadungo ken kinaasidag na kanyak. Iso akas taunay aragsak ko. Nakitak pa'y ti dakkel a nagbaliwan na, taaddan na talgad at trabaho na, kat kabailan nan asuportaran ti pamilyana. Pudno ti ko na ni nanang, a nagbalin a leksyon kankwana tinapasamak kada kami adwa. Impapas ko nga rod ti iliw ko kadakwada iti mano alawas a panagbakasyon ko. Ita, adak manan dito Hong Kong manang, kat nalaglagan itan tiriknak, taamok nga awanan ti agsaksakit tinakam na kanyak. Kan nagsublin ti sigod alinnangan mi iti kabsat ko. Sapay ko mata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Via. Pagayam ko a Via, maragsakanak tanasaya at manantilangan-langan nyo iti kabsat mo. Talaga anarigat ti mayadayo kadagiti ipatpatag ti biyag. Kat no malaukan pa'y dayta iti saan apagkikin na awatan. Ad-addan anadagsen ariknaan dagiti kasken ka nga adayo kadagiti ipatpatag na. Saan ka mo't ababalawan iti panangpaay mo iti kabsat mo? Nang runa kat dayjay tinagbalin arason tapno makaamiris. Kat tumakder kadagiti bukod na asaka para iti pagimbagan ti bukod na apamilya. Tandaanam daytoy, Vina. Saan adakas ti tumulong no maikari ti tao at tulungam. Kat di na ipabaklay kan katibukod na a responsibilidad. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti
dana tibia